Kajingya tingku markmat hapring arteli kirer kitmar balapeniat jaka National Thermal Power Corporation kelawan ra kajingyap jong arngut kinongnya bat saungut ki weipat kila mensau hakapor mestep jong kasngi hat majai tarik uyayong. Kani kajingja aksiden kelaja hakapor kumbalai baje mestep hajan bhoghan di hakijaka jong kapulit berhe jong ka Sahibgan district. Katkum katelong kubon kipulit laong bakawei karel kitmar jong ka NTPC ka badan arteli ki engine diesel kasak hajan kawei kejaka yat lingba kabala ailat ikawei pat ka rel banyat. Henry namar ka jingteng bakla ka bapau kawei pat ka rel kitmar ka badan ru arteli ki engine diesel kelarung hakaju kalenti kabala penlong ya kane ka jingja aksiden bandia bat hadin kane baro arteli ki rel bansyak penkiar na kalenti. Kilenti rel kiba syakta kidei jong ka NTPC bat lapanan kam ningkong na ka benta bankit ya udeu yong syakijaka penmi boarding jongka. Superintendent of Police Amit Kumar Singh ula pentikna ya kejingyap jong baro armut ki pilot kibalatip kerteng kum Dayan Shwarmal life sansnem bat ambush mahato life sansnem. Kibala mensau gikentup ya Assistant Loco Pilot G.K. Nat, Assistant Loco Pilot Rajendra Kumar, Laborer Ravi Ghosh, Laborer Zirol She. Baru kibriu kiba mensau la penkit Shamalda ban yok jing sumar. Hadin kate kejing ya tenra kalading kelaklang ha kejaka bajia kane ke aksiden. Kinong pendip ding kila poi mardor bat kila pendip ya kading hadin kata lapha ikimet yap jong kiba laklat no ban pendep ya ke examine postmortem kibor penyat kelas dang ya ke jing tokit ban lap ya ki daw jong kate ke jing jia kadba ki he jong ka NTPC bat ki he jong ka lentirer kidang bisar bnya ya ke jing he jong ka jing julor bat kidang tre ban penbahabyang ya ke